Weli situ fatalo failis tangata nai telo so pa yai ia leo toi omi foi ia lo foi el ni yaso ia leo wa toi lu se fulu iles fulu lua ia te tonu wa e ma ona ile tine yaso ai pawa leo le maona e whaatanga pele tua e te tausami pea, tau mafa pea, amene. So, tatu tal no foi sau tal no anpo i me mea lofa. O te whaftai foi lai le tua. Wa mai ei foi i le mea lofa i a tau. O te iloa le lea tua ea oi. Amene. Amene. Tato whaalongo tele upu o le malamalama. Mea lofa le mea na. Tele upu le poto tato whaalongo ai. E whaatonu ai tatou. Amene. Ai o te whitala no il tai ale nei. O no foma. O te ilo le sivaenga le sa ta ue le sunga i le whailaunga il tai ale nei. Ai wo au maia ia le whaupunga whapea. E iloa le la au. I ona fua. Mena lena u whai atu ai. O te iloa le lei atua. I le la au nai te iai. Pea e whape nā mai tai au nei. Amene. Amene. Whawanoa sina teimi. Te iloa le umi. And I believe o se teimi fo i e whamanatu ai. Tau mawhai e o le ola keusiano, le ngate na o ina i tatou. But at the same time, we need to practice. The practical side, e kele a inga pei e whairo ai tatou. Le whatinoina ma le whaia. Amene. There's a lot of information. Ma mei ana tatou whalongolongo ai. Ma o ai tatou. Ma au mai ai tatou. It's a lot. O le makua kele a. But one of the wicked point de tatou. Whenkai anga kako whakingo i lesi kaimi. Amene. Amene. Wa isi teime te no whawai le lava. Ia, au te iloa le ai masese tatou. O le manga, ngai o fua o le la au le kikikilo ko teime nei. Amene. E iloa le la au i ona fua. Tata ua sunga fiti. The Holy Spirit is the believer permanent possession. It's the believer. Who's the believer? It's us. A permanent possession. Longa winga, e ke ngofo mai ala le aso nei. Ua possesta ua ele ngango le atua. Amen. E leo se possessa la ua possessa ki apolo. Ole a nganga pa ia. Awala te nofo mai pe ole nofo tangata. Possessa la ele, ai possessa la nganga pa ia. Amen. Amen. The Holy Spirit is the believer permanent possession. Wa o lola. Le ai an se so ka ko ta nei. Elo ia le ngango le atua. Amene, a leanga e kili mali tai au nei, e te fsota i le atua, e whaalongo fo i le upo le atua, e sau e te manao, i autu, a ia upo le pese le whamai, i a awangi, ngata, i au tapu vai, e le whapenga le pea kāka, le ai elo le mena, awane ngata i au tapu vai, whaso solo mai lunga, awane ngata i au tau au, ia, e te alu fo i lai le aso le nei, wa e au, i le mana o le nganga pa ia. Amen. So permanent possession will bring up, will show us the evidence and the proof. Ke mga ola ia iloa, o le nofo la leo le nganga o le tua ia te oe, that the Holy Spirit is possess us, ua nofo tu mau le nganga o le tua. When the Holy Spirit is in us, ia ke oe mao, it will bring up, it will show the evidence that the Holy Spirit is in us. Amen. O le nofo la leo le nganga pa ia, e kei loa ai, ia te oe, e ka kaula o ngai loa. Some of the evidence, e loa ai.
o ngai ki oile nganga pa ia. Amen. There's a lot of time to kalangoa ma ai ki kilo kanga ka e le ai ya masebea. But for my tala tus pa ia e loa le la au yo na fua. For my e le mafai o na fua mai e se la au le lei. Fua le lei. Po fua le anga. E le mafai po e se la au le anga. O nga fua mai se fua le lei. Holy Spirit o le nganga pa ia lei to tono e tato. I believe when we bear fruits o fua o le nganga pa ia. O le mka upu lea sa o mafo fau lele pe o ke kam fai ku fatasi ma le mele na utala noa na po. But I believe o nga e ese a fua o le nganga pa ia. Ese ia mea lofa o le nganga pa ia. Amene. Famanitala Yesu i le Ioane lom tau pasulu lima. If you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish and it will be given you. For my word remained in Jesus and the word remains in us. For my la so se mea e ke ole kwai ka kuki maua. Amen. Tato fa longo la ile tae nei. So ole mea la le te fitala no ai. The fruits of the Holy Spirit. The fruits of the Holy Spirit. Te lo nai lunga tu sin la ka tia lon tau pe lima fai pe lusul lua. Le la fai tawina ia le ka tia lima fai pe lusul lua e o le lusul fa. O le fua o le anganga, o le alofa, o le oli, o le file mu, o le onosai, o le mata alofa, o le ang le lei, o le wha maoni, o le ang malu, ma le amio mama. E le wha tu la fonoina me wha pena, au e o ia keriso, o wha sa torina i la tau le tino maona manao, maona tu ina nau. Mai, o le mele te mana e tau ia te oi, a whape iei le nganga pa ia i te tonu lo langa. E le whapela ngā o le fio ai o le nganga pa ia. The Holy Spirit is doing work. Laenga ioi le nganga o le atua ia te oi. O ngā i loa le tangata, the evidence o le ngofo le nganga pa ia te oi. Whamai le mtaupuna e lima whai po lusu lua. O fuo le nganga. Verse 22. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness. Faithfulness tolu, gentleness, and self-control. Against such things, there is no law. Wow, lola. Sa ukalangoa nga po, ile mele tau po vaenga ia tau the gift of the Holy Spirit. But there's something nga o loa. Ole ia ke oe, ole mea lofa, the gift of the Holy Spirit. Ai au le mea lofa nga, if you have the fruits of the Holy Spirit. If there's no fruits, whainka ia. Whainka ia. O le gift la, o le mea kau ke whaongaanga i le kalesia, e ke whaongaanga i le laukele, but the fruits, it comes from us, sau ia ke oe. E kilo laka ngaka ia ke oe, o le mea ngai loa ngaka, it's the love. Ameni. E ia te oe le lofa. The fruit of the Spirit is the evidence of God's personal presence in us. O le iai o le nganga pa ia ke loa, e loa ia kangaka. O ngai ia ke oe le nganga pa ia. Ameni. E le loa kangaka o ia ke oe le nganga pa ia, e le mangai o lo suke fai, pe se lu vai lo ulfa pea. Ameni. Pe fai sau koluse I, no. E loa e kangaka o ngai ia ke oe le nganga pa ia, fruits. Fua. Ameni. Leise si me mawhai ngai loa. It's the fruits of the Spirit, of the Holy Spirit. O fua foi ale, o le nganga pa ia. E kau mai ai, the closeness of your relationship with the Holy Spirit. Mai ere, lenga tano fo ia sunga sepi ni taia. So, we must have the relationship with the Holy Spirit.
A e laka la i le nganga pa ia. E makuafua, vai. A whapea o le apu le kau i. Ai ke sau o fua aku pe kau ngi mori. O le alau kala. O se mori po se apu. O le ale la aunga. Mea ngā ka o le mori ma le apu. Amene. A e sau o kua kui le apu e fua ko le apu. E ke whai mai o le apu. A pe fua ko le mori o le mori. E ke whai mai o le mori. A e awha pea e kau aku hai apu a le mori la au lea. O ke loa mukwa e le loa whawhiseka pawala. Soli, ke lako la ia o le mori ma le apu. Ai le ai masela au whapea ngā. Amene. Christian o kere tiango. Bear fruits. Whaali mai e loa oe. E loa au. E loa kako. The fruits. Fua. No matter what. O le fruits foi la. Sa au ka ngonga po. The gift is given. The fruits, it's grow. O le fua, e tupu mai to tonu i ate oe. O whea tupu mai ai, the Holy Spirit is inside. The gift, o le mea e mai e le nganga pa ia, e ke whao ngā, i le ngā luenga le atua. To minister in the ministry, o le mea ngā e mai e le nganga pa ia. But the fruits is something that comes in us. Amen. Ma ia lo sa vale fa tol. E se le alofa stama le la. Ah. E se le nga malu stene le la. Ah. Fruits. Kilo kangaka. You bear fruits. Konito nom tau pue, momo konito ale foi pue lua. Sutol tau sutol foi pue lua. A fai foi o ia te au ona perofetani. Male loa o mea lilo uma. Male poto uma lava. A fai foi o ia te au le whātua tua e ave se ai maunga ai le aisa wolofa. O le a Good. Don't take me wrong. But for mud for Ipulia, if I have the gift of prophecy, prophecy is one of the gifts that I spoke last night, e winga le gift lea. But for my, if I have gift of prophecy and I don't have love, I have not, but have not love, I am nothing. I am nothing. Whamaya leise lofa, leo ngāo. Love, mangai e melen pa i fiti le, o lea lofa, e pei, ai vai fo e whasolongo fruti e sawi. Love is the first one. It's the love. I kilo for I think the for pa or the tusina. Is that verse 4? Ngai kalango mai ai I me o mai le love. E ono sa I le lofa. E anga malu. E le losi le lofa. Amen. E le mita vale le lofa. E le fa fefeteina. Amen. E le ngambe ai fo le lofa. Amen. Le losi vale. A fai me ai, la te manga ko le ele tsanga le ai, wa le fai kwa, ele ngambe ai. Amen. It's the love. It's the love. Love is number one. Amen. Number one. You have that love. Ai vai la ile mkau kia. Ole vanga le love. Let's go to the ile tusi mo nga so I fai fa mole. O I tātou foi. Ua tātou I loa ma ua whātua tua I le alofa, ua I le atua ia te I tātou. O le atua, o le alofa lava ia. O le atua mau I le alofa, ua tu mau I te tonu o le atua. O le atua foi, o I te tonu ia te ia. Mai, o le telo kako, whamai, o te whātua tua I le alofa. O te whātua tua I le atua, o le atua foi le alofa. Amene. Ai, e ke whamai ke whakokua. A lo le alofa ia. Amene. Vai, o le whankai o le mele o lo laku. E kau mai le, e kau anga mo mai le lo whainga. Kiro kangaka, it's the love. It's your love. O lo lofa le kua. Vai, e maua le lofa. E te lofa, whamai le tala atu spaia. O le atua, o le alofa ia. O le alofa, o le atua lea. Amene. A whapela nei te oe le lofa. Nga I loa lea. God is in you.
O ngai ko kongu ia te oe le lofa. Le kako whaalonga foi. Le Trinity, po le atua le tamā, le atua le alo, ma le atua le anganga pa ia. Longa winga la, whai o ngai ke oe le kua. E kakau ngai e me le anganga pa ia. Amene. Kakau whangaola le anganga pa ia tonu oe. So love, I believe, is one of the fruit. Maua o matatou. Lofa ili se uso. Lofa whai au. Ua ki a lofa i whakua whai au. Ake lea lofa i whai au. Amene. Amene. Pamai, ele lei al whakua. Al whai au, al whale kongu ia. Amene. Amene. Love is the number one. I believe, ai lenga le pauna ngā. Amene. Ta ua ia o lau titilo. Ile alofa mai le atua. God is love, and whoever lives in love lives in God, and God in him. Amen. After pati mo Yesu. Ile whaipoe whae o ile whaipoe walu tusina ko nitam tau poe es fulfa. Mo ko nitam fulfa, sorry. O le tau tala nga nganawinga ese, e whaamawhanawhana ia te ia. Ao le perfetani, e whaamawhanawhana ia i le ekalesia. O te loto ne ia o tau tau mutatala umai nga nganawinga ese, a e sili lo loto ina ia o tau perfetani. Awa e sili le perfetane i le tau tala nga nganawinga ese, vanga na ua whaamatala ina ia whaamawhanawhana ina le ekalesia. A o le nei, le au soi. A whai o te aluatu ia te o tau matau tala i nga ngana ese, se a ea so wao ngā ia te o tau. Pea whai o te le tau tala atu ia te o tau le whaalinga, po le malamalama, po le prefetane, po le awa atu. O mea fo'i e le ola ua ta alili mai leo, po le fangu, po le kitara, a le whewhatia i leo, e iloa ea whapewhea le mea ua ilia mai, po le mea ua taia mai, a ua fo'i a whaale tonu le leo le pū, o i ea se na te sauni e tau. Man, te loa whamatala ina le vaenga nā. Do everything in love. Ke le yo mea lofanga o mai ngā. But when you have love, e a vaku fo i le mea lofa o mai e le atua. When you have the fruit, e ke ki li vaku ngā ma whao ngā the gift, e ma kua au a le mea lofa ngā. Amene. Let's go to the second one. The joy. Mea lofa o le fruit lona lua. NEHEMIAH e walu fai pasifulu. Wa ia whai atu fōi a te ila tau. Ina o ia o tau, ina ai mea lololo. Ma inu mea sua malie. Ma ia o tau ave tu whaanga ia te ila tau. E le isau nia se mea mala tau. A wa o le aso pa ia le nei lo tātou at li. A wa nei ti ngā fōi o tau. A wa o le fia ia iova. O lo o tau maa losi lea. Amen. Pawange le aso ke la ko isau me lolo, ma isau me sumadia. Ongar scripta la. Amen. But le fai mai. For the joy of the Lord is my strength. Amen. Amen. Ke lo e ke fiwe ai isi me ai mamenga. Ai ale ai le ori. E ke vai lava. Amen. Ai me sumalie ngā lo sukai. Ai ke le ori. Ai le ori le tua e ke malosi ai. Amen. The joy of the Lord is my strength. E pelu sulu fai pelua. Ma ia wawa ai atu ia Yesu o le na te ina ma le na te whaatotoina le whaatuatua. O le na ono sa ili sa tauru, whaatau wa ai a te ia le maa. Ono oli sa tu i ona luma. O nofo foi o ia le itu tau matau o le nofo ali i o le atua. Amen. Whamai sa whatau wa ai le ia Yesu lona sa tauru. Ai o le sa tauru lenga kako kilo i e nafi. I le whaata taruina o le tatu ali i Yesu. But the cross bring the joy into us. Maya mika, mita ona ole sa tauro o Keristo. Amen. The joy of the Lord is my strength. Tolu le umia. Roma 5 fai pumamua. O le nei, ua tau ami o tonu ina I tātou I le whaatuatua. O lea ua tātou le iai ma le atua. Ona o lo tātou ali o Yesu Keristo. Pea kau vai aku pea kau mamai aku le fua foi le ke fa kwai pea kau ifo mai lalo pea kau over le pula le fua le ke fa kwai peace file mu. Amen. Have that fruits in us. E ke file mu wole pelo fole ka ko file mu pea le new pe ke ngwa ko new pe sumari fole pe ati fole le Amen.
peace. Yali file mu ole atua ia te oe. Have that peace. Amen. Se vevesia me ai. Ai mo fongo faro pat. Ai ke loro pat. E ia me peace. E fua ile peace ngai. Ele kai ngai pe ai uma kangaka. Ele alwaro paki oe ai. Amen. That fruit. E so ya. Okay, loro pati les kangaka. E se file mu ia. Ai a ole fale. Have that fruit. Bye. Fua le fua ngai I. A waku I fafo e ke fua ia. E ke ole fale ko samo ole fua nga. Amen. That peace. A ole fua le peace I. A fua popo fale. Number 4. Sorry le fai punga sulima Roma sulima fai pesu. O le atua foi e tupu mai ai le wha moe moe. Ia whātu tumuina o tau e ia I le ori uma a toa ma le file mu. Ina ua whātua tua. Ina ia tele lava alo o tau wha moe moe. Ona o le mana o le anganga pa ia. Relationship with my God is the Holy Spirit that brings that fruit out. Kira mai ngaka I oe I lore le ia. Eia te oe the peace. Number 4, patient. Kolose mo mua fai pesutas. Ia whaamalosi ia o tau le malosi umalava. E tu samalona malosi ua siri e iu ile ono sai umalava ma le wha ato atoa. A toa ma le fia. O le fai punga ngai le vaenga le fai punga may have the great endurance and patience. On sai. Patient. O isi ka ko makuale ai ale mea. Sa aku. Makuale ai ase on sai. My dad, mom, ola. Makuale ai ase on sai. Amen. I sawi. Hallelujah. Sorry. Bye. De la fai la utala lea. Hopefully you don't mind. Sa fai lea onga sal maku au loku reskai. La ia le la tato fai sital. Tatalo lol fai ia onga sa. Falong ku la pisa mai. Okay la ku la ale fai kakalo. Mai onga sai se umar kakalo le ka vele kuwa. Onga faka o tengia la kanga. Patient. Awaleu ka kalongongi. Ai ke alua ku loi fafo e o so la peke la ku fafo o ma o sia la ka vale. Ke ia le ke akon ko ke ngofa le baba ai le mea le. No patient. No patient. Kwale ai ya se on sai. But patient is the fruit of the Holy Spirit. Wa e saufa akonu e kalia receive the Holy Spirit. Amen. Bye. Let me say this. The fruit, it takes time to become mature. Ele fa pe yo so malo le foot. Pula lo deu. So malia ali foa. Ya, ai lo kulo wa That's the fruit. Lango isi la kaimi. Yes. Of course, you're still growing. Lai ai, whainga luenga lengang pa ia, it's still mold. Mold, se ia o ai le kaimi. E ready ai. Amen. O le kaimi la ready ai. Wha rol minga. Amen. Hau wa pia sot, fiwa le ai, vai langa ngake kau mokoa le mea. Amen. Ai mokoa fruits. Yeah, okay, long angal akingu ngi fol me mawai. Now you wait. The fruits will be grown into mature. And ngayon nganga, who's molding us? Is the Holy Spirit. Ngayon nganga le kuwa. Kawako le nganga pa ia ke oe. Kawaku ia ke oe. Pole asinga me fole le so mai. Ko so nganga nganga pa ia. O ngai ong sai le kiki hale. Ia e mo ia leo kai ka au kale ka tele ape e mo ia le ka te on sai au amile le u kale on sai le u fa solo pa la le ngol menga you growing into it nga yo le nga pa ia le ku
Amen. We are now perfect. Ke sa will receive le nganga pa ia. Ngai o ko mekilo ela kulofa ka fui aku if pula no. The Holy Spirit is working in you. Edna lan make akai. Yeah. Practical take time. Ngai yo le nganga o le ko e ki oe. It's the Holy Spirit. It's the work of the Holy Spirit. Okay? 5. Luko nito. Efeso 5:2. Ma le loto ma wala lo lava ma le anga manu. Ma le ono sai. Ia o tau fa pale le tasi ma le alofa. Amen. Pale le siles. Pai au ke kele foi wa sau fo ke kele akule. Me pi ngai moko ia le on sai skamanga. Ai on sai. Fa pale le kasi le. Amen. Amen. Ai lo vai ku lo po ki kele mai fa pesot ele nga ngai confesse fai sot pa pale le siles e lava pale o sa amen fai ale le kalanga ka ko apostol yes 5 kindness de la uma luoko nitum tau peono fai peono e o fit Ile mio mama, ile iloa, ile fa pale, ile angle lei, ile anga pa ia, ile lofa moni. Ile tautala le upumoni, ile mana o le atua, e iei fo ia upenga o le amio tonu le tu tau matau, a toma le tu tau ang vale. O le vanga na o le kindness a, ia ngau ke ka ue au ia ngai lau fasamo o le amio le lei. Amio le lei. Au ke amio le anga. E le se fuanga le anga. E se me sa wel fuanga. Amio le lei. Kindness. Be kind. Kilo aku liskanga ki oe e fua mai the kindness i lo langa. Amen. E se lo amio le lei. Amen. Be kind. Faali mai fua le ngang pa ia. Next one. Goodness. Lesi fua na. Tuwe skuptale. Ja. Ina ia fo ina ya te o tau e tusa ma le whaurai o lona vi inga. Ia wha amalosia o tau i le mana o lona lava nganga. I le tangata i te tonu. Ia nofo mau kariso i o tau loto i le whatuatua. Ina ia ma waa o tau. Ma ia whaawai ina i le alofa. Goodness. O le anga le lei. E se lamio le lei. E se le anga le lei. Amen. E hami le lei e skamanga. Ala ai ia. Anga le lei aku les kangaka. E vek skaka lai ke loa. Sau si fe au pasialo su fakau anga le lei ai. A vek foi a vek ia i sio ko lua pa wala long of le anga o se vaile fakau anga le lei sio ko lua ai au ke fia anga le lei o ai le anga le lei lau fanga. Amen. Anga o isio kako makuanga le lei ala au loko koi kiki les kaka e ke le yalo fa lunch. A ke le yalo fa lunch luko lua. Yeah. Yes, that fruit is wrong. I don't know where that fruit come. O le fruit langa e le moko e upa. O le fruit langa ke le umia pa ulalo. Ole upa e u ai pa. Wa mole faku koko o ko e le lave vele vai ngwa le mala ko. O faku koko. Ai ba ai e faku koko. E faku ako kolele. E faku volele pe mangumi volele Tata upa. Mala. Awala ko fuafua nga. Amen. Number 7, 2 more. 7. Efeso tolu alfa ipasulono sufitu. Efeso tolu fai pasufitu, sulono sufitu. Ina ia fo ina ya te o tau e tusa ma le whaurai o lona lava vi inga. Ia wha amalosia o tau i le mana o lona lava nganga. I le tangata i te tonu.
Ia nofo mau ke riso i o tau loto i le fatua tua. Na ia maua au tau. Ma ia whaava ina i le alofa. Amen. O le fruits nga as faithfulness lo fa maoni. Po le a ka ko me e fai. A ele faithful la oi ele me ke alu iai. Penka ia. Faithfulness e ke fa maoni. O le fa maoni pe iai o makua you still faithful. Ke alu le aonga you still faithful. A sau le loku you still faithful. A alu lo ainga e ke wha maongi a. A whatia te ose me whai e ke wha maongi a whai. Nanga isi keimi wholele pe e ngā ioi kako o ngor kirikilo ka ngaka. Pai oi a e whai ese me lo wha maoni e sene maanga ia. Nice. Le leifo nga whai. Because of your faithful. E ke wha maongi whai. Ke loanga le wha maoni le atua i a kako. God is so faithful to us. Fa maoni le tua. So se ngaluenga ke faia. Ke ngalua I kongo ngaluenga le tua. Faithful. Be faithful. Fa maoni fo siu to lua. Yes. Han, I love you. Be faithful. I really love you. I love us. I love you. Let's be all day. Be faithful. Ke wha maongi. Kala kuspa ia mai, ai wha maoni meitit. E ko fia oe. E to fia oe, e ke pule me kele. Tala kuspa ia wha mai, le au auna, le lei, ma le wha maongi. Lan mea ngai ei. E lo whai mai, le au aunga wha malolo mai. Sau. It's the fruits. Le au aunga perfecta. Sau mai le au auna le lei ma le wha maoni. Ulu whale mai. E le fio longoli. Yeah, next one. Walu ka tia ono whai muamua. Le la uma. Le au soi. A whai e maus tangata I se tasi ang sala o outou o ila leanganga. I outou whaafo I mai le o whaapeaina ma le loto leang malu. Ia whae tete foi oe ina nei whaasosoina oe. Ia mena. Gentleness. Awa pe ke e maua lewa ngoa. Iu e ke tio lai ma se. Mai vai fo I se siu. Si se uso fo lelu whale ko. Awa ke kuilonga vai. Be gentle. Hanga malu. Ke lol me ka ufa iai. Amen. A le fai mai a o fular ke me ke ngalu ai. Ia fai keke. Amen. O ke malo vale. Ia. Ele o se fuanga le ngang pa ia. Ele ai ma se me kusi mai malo vale o le fuanga le ngang pa ia no. Ke nani ngoa. Fulele too harsh. Yeah. But gentleness is the fruit of the Holy Spirit. Malua mele nganga o le atua ia te oi. O le feswe whawhai pelua. Ma le loto mawana lo lava ma le anga malu. Ma le ono sai. Ia o tau wha pale le tasi ma le alofa. Amen. Pai o whakat mai le loto o le loto maulalo. Ma le ono sai, ma le anga malu, ma le wha pale. Amen. Pea wa full wa fulla. What's the word? Pea lo kikilo. Wa pula uma fua yo kikilo. Kela kungei makwafia aya kanga kai fua ngala e maya. Amen. Yeah. And last but not least, 2 Peter chapter 1 verse 5 to 7. O le mea lava lea, I outou matua wha maalosi ai lava. Ina ia wha opopoina le amio le lei lo outou wha atua. Ia wha opopo fo I le iloa le amio le lei. Ia wha opopo fo I le loto mama I le iloa. Ma ia wha opopo le ono sai le loto mama. O le amio atua fo I le ono sai. Ia wha opopo fo I le whealofani o le auso le amio atua. O le alofa fo I le whealofani o le auso. Pai e mea ngā.
Ai vai e fa popolesi me le simea. Fa popolesi me le simea. Fa popole ele fa ngar pas. Self control it's lo wong sai ka fiofi. It's all right. It's okay. I like if I could kali le nganga le tua. If I could kali le upu mai le tua. If I could kali pelan me mai le nganga le tua e oi. Self control. Control le self control ole. La ngol bia. Fangu ko le. Fangu ko so fangu e controlling hold your horse. Ka fio fil me nga yak oi. Yeah. E no le kuo so fangu e alwa. Ke lo lalme e uma ele lelo lalo. Yeah. Ele ka fio fil pawanga me mo oi o lo le solo. Control yourself. E ka fio fil. Ngaluenga le kua makawa mga omia fruits. Lo ke ba ku le femu swa ila odi. Le yo asonga. Today and tomorrow. Le tua fa tai lo upunias. Mato ilo le tua lo le lalo langi. Lo ola o nganga pa ia. No fatupu tu maulau fia i te tono matu o langa. A vea o matu o langa le tua se moli mau. Fua mai fua o nganga pa ia. Am nia le tua i lau whanau ni aso. Am nia le tua lau up. Thank you, Jesus. Amen. Alors c'est parti pour le on est match pour nous soir. Il y avait un topic que nous avons discussé. What an amazing topic. Malaki. Wale no kusukuta Malaki. Wale si vena to ile como ella. Ela não te foi ele topic de saco dele. Aí vai tu lotando. Assim leva na mafutano. O Malaki na mafutano ele faz. Ala botando na mafutano. Olha pode mafena o piupia. Friday nights we will go on a rampage, looking for drinks. You know, my NSC school. Ele termina o te foi ono saio le tua na feira fa ola. Ai sua vocês canta mais que eu ouvi este momento. And it was a struggle because I had no knowledge. I grew up in a Catholic church, and for the first 16 years of my life, okay, exposed to Muspaia, my colleague, they go Muspaia. And she wrote for you don't believe it, you don't read the Bible.
Only the 5 hour in the feast, read the Bible. We don't have any Bibles. But it's not here, you're not a father. But you are, I was a mess. I was an absolute mess. If I were my break of here, if I were the kid of Salah, and after this day, I'm thinking, I don't know how earth God could use such a person like me. I'll tell you, I was sorry that you are not in the phone. I'll tell you. But this is how we're Contato mai fatu contato ya poi lei non si fuori alla per the entire outlet now only there's two not in mind. Okay, no foi daí me like a struggle na yo Roma. Pero foi me na ile na te vai te mai por mai data. Por le o sai por le rofa. Por la lava de merda te no like vai vai. Alhamdulillah na pa ile fe ta to wo so sorry for maus. Fama for ta to council ta to. Ma mai me fa pe na na ba o ina ta to. Yes, Malaki, it takes a long time for us to be finally perfected. Alhamdulillah, you surrender away there too. Surrender. Alhamdulillah, you surrender away there too. For me, I have already surrendered my weaknesses. I surrender to the Lord for His grace. I know that there are things in my life I cannot handle. I am surrounded by peace. I don't care if I will surrender weaknesses. Anything that you are struggling with, why don't you lift up your hands and surrender to the Lord and say, Lord, I surrender this to you. Holy God. Shake at the foot of your cross. I don't wanna be the same. No, no, no. 'Cause Lord, I'm crying out your name. I surrender. Surrender all. Surrender my life to you. Say, Lord, I surrender all. All that I am, all that you see, the good and the bad, I lay at your feet, I surrender.
I want you to mention to the Lord Thank you, Lord. that weakness that you want to surrender to God for His mercy and grace. In your own words. Tango e tau I le atua lo vai vai inga le nae e mafua ai ona fale e tonu o tatou ola. Mai whapea tu le atua, I surrender this weakness to you for your grace. Hallelujah, Father. Tu I le atua wai le se so kako ma whainga tio ni kako pasi kau. Le I foi se se ma whainga tio ma vai vai inga o lo whapea na whai ma whaala ve lave ha tatou. Nga le anganga pai au le atua ma whainga I whai. So why don't you say, dear Holy Spirit, I surrender my weaknesses to you for your grace. Yes, Daddy, we surrender to you. Karama matako shiria babara da sanda na mara ya sanda. Father, my Say, Lord, I surrender my weaknesses to you. Ora matako shiria in the mighty name of Jesus. Kora mataka shianda na babara da sanda. Ida mamara sanda na babara koshianda na mara sanda. Ora babara da sanda, kora matoko shianda na babara sanda. Jesus, we surrender to you. Hallelujah, Jesus. Oh, dear God, reveal to us the true level of our influences on others. Show us our weaknesses so that we may submit them to you for your grace. Strengthen us so that we can better serve you through leadership and increase our influence with others. Teach us to be salt to others, not to benefit ourselves, but to add values to others. And above all, empower us to place our family first when it comes to leadership. Let us influence others and begin with the modeling of a faithful life. Oh, in the mighty name of Jesus. Surrender all that you are weak of. Surrender your weaknesses to the Lord. I bow my knees. Hallelujah, Jesus. Say, Lord, I receive your mercy and grace. I receive your mercy and grace, that I could be pardoned of my weaknesses. The Lord, I surrender to you. And now I bow down my knees to you. I know my life is not my own. Lord, I offer up these songs of praise to bring you pleasure, Lord. I seek the giver, not the gift. My heart's desire is to lift Him high above all earthly kings, to bring you pleasure, Lord. See, I only by the tour. Worship Him. Let's lift up I our hands and bow worship Him. my knees before your throne.
my own. Lord, I offer up these songs of praise to bring you pleasure, Lord. Hallelujah. I seek again, but not again. My heart's desire is to lift Him high above all earthly kings, to bring you pleasure, Lord. Life, my love, my all. Hallelujah, Jesus. It's time to worship Him. This is a time where you say, Lord, I give you my life, my love, my all. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. It's a testimony. It is saying, Lord, I give you my love. My hands were made to worship you. My heart, my King, it beats for you. So true, I surrender to you, my life, I give my love, my all. Sing it, hallelujah, Lord. Your touch, your kiss, your grace to me is deeper than my soul can see. My purpose is changed when I call out your name. My life, my love, my all.
Wonderful Jesus. Wonderful word. Wonderful anointing. I thank you so much. Kamava vetaile tua mole auso. Sala ungaina la wafionga le neitayao. Lord, famanuia ya fiti, famanuia ya amosa. Famanuia ya malaki, famanuia na ifale tua tama. Fa vetaile tua le soifua sa saa. Fa vetaile staili atu ya ta oele li ie. Famanuia o mato loto le neitayao lo feta lai mai. Ya te oile fi inga, ya te oile famanu. Ya te oile fi inga. Ya fo ya te oile malama tama. We bless you, Lord. We glorify the mighty name of Jesus. We give you all the glory and all the honor and all the praise. May the mighty name of Jesus be glorified. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Thank you, Jesus. Bless you, Lord. Hallelujah, Father. And God's people will shout, Amen.